Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Joint Action Committee kebekintup kedor basnong nong sopho apa mau prem kedor basnong mau ba kedor basnong lumding jri KFKJGP bagi KSU mau prem circle hak jinglang belong hak live hotrik unailar ajar posau haying shong kedor basnong nong sopho klependram jur halo kejing keno bala pharap bat mudu ejaha dak we kebriu belatip kerteng kum ke lili pahari bala keno ru begede kasnar khayidrok persya uskatri jongnong nong sopho apa mau prem bahar di rendathyang. Hakini kejingalang bela penya dorang ba shnong ke shnong mau ba uba areston thaba kinoyalam shnong la penram jur halo kini kejingja. Kinoyalam juga Joint Action Committee bela shimben talang ha kejingalang kikin thop yorang ba shnong jonganong sopho uba Johnny Kharmaulong urang ba shnong jong lumding juri uba Willy Milim ngam u president jong FKJGP mau prem circle uba regional thaba Usketri shnong jong mau ba uba Nikki Lingwa ke president jong senglong kme nong sopho ke kong Margaret nong ben Kasketri ke kong Shimti nong rang advisor jong dorbash nong sopho uba joining pede. Ni nong ni sultanat yang tadi Shimtia juga police department kebelah Shimtia mat kebelah kot jadi nong nam shnong di sketri shnong juga dorbash nong sopho ta hadir di baila tokit saunta bat masih perkat na haladi ngasko ba kani gajing tokit Kalau saunta la dai tokit di ba hadir saunta beli tokit di ketika beliau kunju kumi tokit ini gajing tokit kepada dilai saunta la dai tokit ini beliau lai sistem blok kan syar tulong la laku lai saunta tokit di beliau hamtam ini kunjung kam snong ke go pelong ba tokit lai saunta ini beliau unda dade kata gajing ini ti kata nakaleng gajing ini kasi bandingkong ni kloi military dekat hi berkaan bagi corporate hi ikut nilai terpau seperti bagi nilai kamdei juga mengilah terpau ini si kamu kajing ai apa ya luka kamdei ba kerja ni dan juga nasib literasi sirkan begini jadi kini lek juga kadang orang mau conclude ini kadang iu bagi literasi nangi mat tapi dia ini kerekam macam dah ID ini beliau mengunjungi kumba kelami ini di sini ba kami beliau kelapan ni kita lagi kumba nak kalian senong di latar ngamba ya kah beliau bicara song jasa ya kah bala poisa to beliau kan ba menu balik ban ngam mereka balik be ini beliau bagi dia dengan sesuatu kita balik bakaan mau kesimpulan kata deh kata ni beliau ke ba lapan senior ini gue ke longieng, ini gue kispa ke longieng, dan ini gue ke longieng, lapan senior ke Iman Salam, ini gue senang, ini senang di Mamargan dan program Bamangpa, dan bila ini sakit, gue ini one kid kita rock ini nampak senang, ini ke long kabur ujung geli kan, lah beli long makanan di longi long simkia, ya kita di scam mereka bukan shock nanti buat mereka, kalian ujungi Narai kamdei karai yang berbasnong, kamdei karai krisnong, narai belarai yang dipakai, rai yang berbasnong, kaki berbasnong berobat, tadi bentuk ni hak ini, kata dari suruh pakai. Manfaat jur, KGI Izhar dan KFIR, juga Lili Suna, kemudian Tukul, juga Aisyah Katun, sudah cepat kepahari, sudah kepahari, ini kalau berjalan lanjut, manfaat ujor kayu sekretari kedarbasional buat kubur dan skim kayu mamilin batu juga presiden atau musisi council ini jenjang dari tang yau sekretari simet nilai lapun kup hotel lo sekretari simet dari lapun kup lang ya baru kedarbasional baru kowe makanya kadang-kadang maka jinja kadang-kadang juga jinja kali kalau raja akan nyukur oh agak aja absal baru pinang ketkam bersnom sama kami sama di bidang kami kepi badan KK selendet juga ni jinja nak kadang pada bersnom kalasim kegerai ban maham tiga kilo di badan ketilang
but ini kibriu ibarat harap but kena klem nong rem yo sekretari banyak senang di barak kowe macam kadang-kadang gaji syak but menjadi stop di kibriu kakum masyarakat Patrick Shua Patrick kita ada yang sangat Patrick jom tahu naik ila phone ya iba Johnny iba Hati bagi orang dengan kam manform yang bicara joint action committee berdanlang di Kedua Barsno berdanlang Sengbalang berdanlang di Senglong kami nama disuruh usai batam ni Sengbalang ini di rumah dan kejing dekat dan kemudian kejing stok hilang coba Kedua Barsno nama Kedua Barsno kalau halor tam na baru dan baik ya kabah kami ada Barsno tahu ni ku Sengbalang pada ngilong ku iba seneran menyerap menentukannya ijine Barsno kayak kedua kayak itu hagi di sini nilai sakit dalam hikmat unjuk tak sakit lepas tak sampai keluar tapi bagi minda tidak Islam tidak nuru ramai afayat persyak yang tak usul Krishna ada kan usul Krishna tak nuru ramai kan ayu segi banyak masa Krishna malah ni ayat kami diberi natrai kan kucingnya jadi enam sangat jadi banget. Nama kadang ini train nampak kajing senior. Ini tu ibi gulbak berpek berkenal. Lain pujan. Andai dan kita pilih pada kambaba nundan berbayar. Kita nak jual orang. Andai abang ini kan untuk kambaba. Jika kita roh ini, jadi bagi kita MSC ini, jika bagi kerjaan ini, andai kita thought ini kita pujan. Andai wala kata roh Nimju pensap nama orang ini pensap yoki rakam ji dan cukup no rakam jumi dan bentuk mesin dan ini minum lah ada kita dan ini sekarang maka jika dekat lebih dari Barsno mau bah mau soto unjuk dari Barsno judi jeri nata ba awam kita kerja aku dengan step yang masuk ini rumah berkoi berdiri di coba ke Paltan Pasar Village Council kalau di topik ini biru kajing Jabril siapa umulong di abad BKT di bayi trajek ini di laong yang apa seperti dan kali meeting aku ikut meeting yang ada pihak yang sudah berkat tinggi mentah menghadap menentukan jadian dengan seperti lagi di bangkai bagi apa ya kesiti ada Barsno mau prem ada Barsno belum syar nak mentah banyak stok tilang pada ini yang ini joint action committee nama ini tak apa mau dan tak apa mau prem kepada di sini kampung yang ini jadi drops dan kajing tak ikut sama join ikut solang sini kami gambar ibadah apa mau prem atau belum syar nama untuk syar pada dia dan banyak stok tilang kemudian jika ada barang yang terlalu jismi. Pengantin kau penuh ingat penuh penuh kan banyak apa yang mengar jadi nanti kalau sedang jemput negeri apa kibendir kibun. Nada cu, tak ada nak lem cuma ngai mesti bah mengkaji terakhir kejongi mentah berberat kau baik ini. Kau mengilai kenusan apa sedang jongi. Apa bah jangkau ramai sedang beri bunsin di orang lagi dekat. Hantam menang tiba mau di dekat ada di dekat kepada hak di dalam hak di bagi syam. Kemudian dari baik bayar kata dapat masuk haji. Lalu tiba mana ni dari segala pun mah hilang apa. Waktu jam bujau biru itu sana biar turut Islam. Kita terjadi. Insya haji. Jika mana kita anggur ini ada usaha yang mendapat yang sensama masih anggur bahan iksan bahalang bahkan wan bos nong tahu joni dari nilai tren nak bos apa yang masih nong dari itu tak oke yang kita yang buka bos bahalang kok masih nong diberi dari dia mengenai asno mengenai phone call di bares di Rigi dan juga GP mungkin pendapat gimana ya
tadi kalau kalah hadir teman-teman umur apa sih kayak kita anggo sama siswa bila yo beresno bilang mengenai join action committee amtam berat from new total portion of but gibe jadi ini men ailat ko i long tang ga jakasa anggo ini begini praktik i ide belum ya apa jogi tradisional sekitar lain ni nani berdoa sistem halang bagian kan ke tandong sisa hak cingarap ini bunda antam ikut sama jogi awal pasal lo hak penting ya kalau jogi hak kesini kalau ngajar kan kalang sistem halang sistem long kemi kita ba sistem samla ti habang nila yo apan pat yo drop na po ubanji pula lalu bakal ka lili bak pahari iba kini gidong iba kini kihut sela kibadi drop ti kumnu pada bakal nur kan kena hakan jimpun beliau hakan jingan langba lo bakal nur kan kena dan amba tang iba hadir dan datang uskat tisnong zaman long sapa apa program wa drop ti yaka ikumno bakataka ka police department lu kasim khai kata kes ke jongka bakal register kes buat apakah ada plan persa bakal ni gabriel pasir khai bakal register tam ya apa hari jongi hari ni hari jongi ni naka yo lut ba khoi ti ngak pa untli police department kan ke bakal ya hak tu kasi puan hang ni kiban apa lum jingri ban apa jadi pra pos amal kan tulis ni iwan nanti statement udrak sekia besar kia dah banglit ke library police station apa ba kira khat investigation yang bahagia yang bami kam thoi edu de sei uja atau udrak sei uja tak bisa ini ba ban tepken ini dan kam ke menikli ke kira saya ibu tahu blog sebagai kalau bisa, dan bro arti lum di GPS, buat nampak jalur para outpost. Dapat mengiklan jalur yang ketika lili, balik ketika pahari, bakumnu kan nuat ban ai, FIR pusat yang skeptis dong jongi, balada, kadai sisa, dikabah, nakam dai dia. Ni dumi sepi kan ya ka ibu mi bel ya ka tika balingkong ngapan ramjur namar kanu gabriel ka basyam nga kani ka snong bujumi kamdan ho bakan le tra kamtam ya ka dorbar snong ka badan puram jumi bat ya ki member jong ka dorbar snong bat iwe nong snong khasi jungi ki badan hang ni bangi de ki trai muluk mangi ngidei mangi ki trai hang ni kim don hot maki bakin wan le don bor kamtam yo secretary jungi basyam ya ka kerten tingkren ban aya ka FIR ka jingjia ka badai khan niu tare kumno ka not ka ketika outpost jungle jalu para bakan shim ya kata ka FIR ka kham ai kanu ka jingtep ya ka dor basnong habaka shim ya ka benta kumno ka shubentep baya ka dor basnong bayu secretary jungi amdei ba ki ai kan ka secretary jungi kila ai ngi iwe ki badan ha ka dor ba rengkat baja ka JC committee kila ai ka FIR ti nga ai ka khuar ka batinge ya ka lili ba shwa ba kan khure balat ka perkhat bat kitu ki langyong ki badan rengkat bat ka kidei banwan hakmat bat ki badan ha ka snam bagi ai ka buit ya ka nado khanyo tarik ka jia ki ai ka buit apoi tarik bat ka tu ka FIR ka banala puli ka dei ka bala strong FIR ba ka dei ki bri ki banan basta bat ki plido ki badraf ya ka section jong ka tu ka bangala da petti kna bat dalai dei ki ai ka ta ka khubor ba ngi ngimting ki nong snam bat nga weri ki sang nong kemi jong baro ki dorbar jong ke 18 west bat baro ka ri jong ke neutral bakin ni shakmat ki kemi lada ki lagi jong ki khun bakin ni shakmat bakin tur namar balei habaki mi ki ramba jongi ki sha pharet ta hatum ngin mi ngi ki long kemi ta pharet ngi phinuat ban pharet phin pharet ha kanu ka kandon ngi yapet mangi ki long kemi bat nga ong ki long kemi baro kala dei ka por bakin mi lada phi ki khun om dei bangin khana hakliu yin bangin om khun jong ka ula jot kunta khun jong ka ula ngat kata ka bi kadeka kamram jongi ki kemi bangin mi mentang bangin rat teng khong ka jing snil lada ka sarkar kan don bangi ngi don ngi ki long kemi ni ki kemi ka
baru beli la ai ni kabor ka kerpang na banta ki khun la de habang ni la ban pen he ban san ni ki khun ban ai ka long renian ni don kabor bangin pen ngin da na kan ka bi balai ki briu ki bawan na chajingai kin le don bor kinwan penjot ki khun samla ki jongi ngi hak ban tip ya ka lawai na ma ki badang he ki badang san habang aku ka susul gua ka habang ayat ngi ki khna ki badang red ki long ki seller habang pentip ya ka outpost na ya ka police department kalong kumba kelut namar balai ki om kaan ngingin shu ngap kaan kanungin ngap ya kaan ki kun samlaman ka tliwien karajot kaan ladau kta orang hasinang ne manu ya utaw di drugs people long kum utaw criminal sau kenta ki shong hang tu ban tokit ringkat bat ki seng long kemi ki badan buram jungi Kim Don Hok manu bakin le ya kata. Khot ya kalili ngi kerpa dekat police department ban ni hukum menta bagi de ban khot ya kalili ringkat jungi. Kum ba kata jingjang khat nyu tarik bagi don ki eyewitness ki bala kala sakhi maka bagi de kita ki nong de utau raji bru. Khot ya ka kum ba phi khot ini. Balai phi pengu ya se kapor jingi sau kenta. Phile ko bo de criminal secretary jungi en. Ngimsha dalai lairu. Ngimsha Pidai ban khot ya ka habala ai ya kata ke FIR na kaliang jong ka dorbar shnang ha ka apu atare balai ki kham khot ya kite balai ki tu ki don kita ki nong sak an ki bahe ki baklan mangingim don mangile ka ri jong ingile ki bon shosho kan ladai ka por ni mi do shnang bara ka lai kan le kum no makan pe ka jingkali ya ka kantan men ro ka dan balai ka kantan men ka buhai ki nong ki migraine Bat kini ki migraine balai ki shang hantu ki yoi ka kot ka bas slaga ba biang bat ki not ban khai ya ka ni yang ni ujin bam ba bi yang drugs ha ka dur jong drugs bala ba mi ki kon samla juni ka jingkali ka ya ka kantan men ka ban ningkong balai kam toket ka kantan men ka di ka jaka ki sipai balai hapa ki jaka ki sipai ki bun ka kini ki kam ki bas niu ondai tang drugs la ka kantan men ka toket ba ka jing sniu ka ba bun ka ba penjat ya ka tliwien jongi Dalai ngim nung sya ya ka tliwien ki khon ki jongi ki basam dari bala ka wei benta ka dai phatmat bala da yo secretary jongi ki nur te ya baro ki nur la da ya ka dor pas nong nong sa pa ki nur te ya baro ki nur tungin ya lang ka wei tungin ya tali bat ni yen ha ka hok ba ka nomrem na benta ki khon bat ki lawai ki jongi ki banwan bless you Yang ni pun secretary jong ka dor pas nong moba Bat ni kunjur na dorbar stong mupa ni penlanjur bat mitip bagani ke allegation bagani ka brio ba khat bahari ka allege ye nomba ye secretary nom jo kan nong sok ko ka di baseless hendrai ka jingkali ka bami hangni ka di balai ka police department kadang entertain ka de kumbala pun pau kinongkran bamin haswa juna ibala kran ki omba dadai ba ka police department Kitkia ya kani kam bagi keli bagi kit bina ye secretary nong dengan nong sok ho ngazrai kumbala pun ba ka drugs haga 18 west lani hne ka shilong jungi ka sor shilong kala duna na shukwa ban share kinde bat ngakwa ban pa masir cha sarkar ba ju ka por baki ong ba ngimde ban shim ka anakti ngi kum ka dorbar shnong ngila don ki awareness program ngila attend maka por sa ka por maka sarkar ka khot yangi Kajuang ba ngidi menteri dekat ka sorka ba tunjuk ki bor kulit Henry ka basosi dagila tri makna hukum kini ki kentin ki jangmi ba ki jing harap ki dangmi kadon ko ki jingja man hagani dang sni ba ngadang yo ko information ba kandai beji kita ki nong di drugs ki pom yu buriu barang nya hanti ba ki de ki drug addicted te dangin kindet mentang kindet lanu Kajingkeli ka sarkar ka dikani bagi ong ka an ka nong punta ngile punta ni habja kum ka prosedur tengat lai kumju kan ka an di ban strict ya kini kibriu menta menit menski mensyai kita anut ban pom kibriu ngat lai kan sampai ka por bawat ni yen bangin mi menski mensyai dan ni bangin cikikam ki jamru nginum langshu kumbala ban par dai bi long kumi hakmat bai ong ba ngide ban ndai bangin kerantang hagayen lani tengah mencukup tengah kijing khana kadai kijing sisa dan ikut tengah ita kam dan jumut hendrai kalau adai ka por mentai barok bagin kersiu cia iwi pe iwi bangin mon bat nginom ko wai
nginumpai ya kata naganu ka seng len naganu ka balang idai hendrai ni nyetli namta ka baha ka bet jongka snong ka tha bat ya jillahi barok owe bat ngakwa ban phai ka ni message ka sarkar ru masluha ababi ang watsim ya ka anya khti so ba phiru penbian ya kita ki breu ki beripet ya ka an ba deng pun sa ki breu ki beripet ya ka an sikenta arkenta ru kita ki breu jong an timpoi Dengan passion itu, try dari bubur berayap ayap. Ke hangta ke jengkiti kami. Bas kumnung isim yang anak ti, henrai pipi melakukan pendidikan ke sorkar ke jengkiti kami hangi. Dengan kuah menolak ke sorkar, bas ngoba syua bakin ong bawa isim yang anak ti, ngatarai piru piruan pendidikan, yaki enforcement, lalu kita tim beripet yang kenega bentar. Dengan kuah ayu hangi bukan pai ke masjid cukup yaki church leaders yaki sengbalang bakunjo ki darbar snong basnova nginum yadon yang kata jingnya pia dat pendriu hendrai nginwan hagawe ke shatri nam ta dat pendriu nginetre bat ngim pendo jat ya uni drops lani uni powder li kenapa ka pateng ka banwan kan sup bat kan syai bat kan dan ka security hendrai ka pateng ka banwan kan no ka jingten nam ta jonga bak jampi ya MNC ya kejadian seperti itu negara nasional di Kudai nasional ini untuk presiden misi sendiri untuk tentang dalam harjo untuk ya kejadian harap dan kini kemudian kita itu seperti itu. Jika dia misal nama iba hadir, baik jenggan jenggan hadir pun jelas seperti jam dapat nama sapa kemudian. Sebab ini syariah ini, baik jenggan jenggan ini, baiklah kan kontrol, ya kena kesenang, mengaku kita plan, bah ni kum ki khasi ki bashalsa ni dan mana arti dengan try mereka kejingkan jadi hati kalau pensingan jadi marwa kenung kakam ini ke kapan ini ke mak dan ada bersama kampung ya yang ini red pipe yang sama ini kalau menurut saya kebar tunggal dia karena ini ini kejadian harap kami seperti itu kalau warning kepakinai yang ini mulai naik ke menen kejadian saya ya kalau nasional dia seperti itu kembali pada genre ini terus sepan apa menit dan foto dan tulisan nambah kita lihat semua ina dan kami yang itu obadan kami gedung ini mereka bang ini sakti lang harus berdoa ada kilo kecil itu yang bah ini ya cepat dan kita perlu ikut di jom